Kini kedai All India Radio Shalom ka khubor ban puli da ilus atas kini kilong kimat bakongsan jong ka khubor ya kendu Menteri Rangba ka Assam Himanta Biswa Sarma bat Menteri Rangba ka Meghalaya Konrad ke Sangma banyatai halor ki kai phot jong kijingle jurip lang ye kijaka badan hapadeng kijing ka Japur Betha ka sarkar pedeng ye kijilla bat Union Territory bakin Kinsting nile bom sunyo ye kijing da na kijing pang COVID-19 namar kijing don uknyang jingpang Omicron But Pelong Institute of Bioresources and Sustainable Development, Meghalaya, yak Ethnopharmacology Conclave, nagabantay kinong suma daway kasi ha Meghalaya. Hashwa bang let siya ki kubor kibabanya, ina siya skor, yak inikijing pinpina. Namarba ki India kala tau history da kijing laban ay palat chispa klur tuli kidaway tika banyada na kijing pang COVID-19 ka All India Radio ka ay kubleya baro ki doktor ki nurse kinong tray bahakmat bat baro ki bala pendap puraya kijing ay tika. Wat lakari kala laban kenjo siya uni umawmer henray ngi maham ya kinong sngap jungi bakin Kinsting namar kijing yakun ya kijing pang COVID kampat kut satya. Ni kentu nomor kata ye kino sngap jongi bakin let ai no kham kloi kat bala ya ketika bat banyarap lem ye kiweru bakin let ai tika hakun kini ke ayom tamasa ken mau ban bu ikini lightly ke rukom le ki basuk deng ye ke jingda khamat bat khamut penjinga iwe ni iwe pan bat kham le ko ye kakti bat ka khamat Nakabantay kijing tip kiba company asapang kijing pang COVID-19 pila ban phone haun national helpline number not iwe alai khandai hinyo pra not sau hendriu but iwe not hinyo san lani how helpline number ka Meghalaya iwe not pra but iwe not hinyo not mentapat ki khubor kiba banya Menteri Rangba ka Assam Himanta Biswa Sarma bat Menteri Rangba ka Meghalaya Konrad ke Sangma kilasyang jingyalang State Guest House Khanapara hagasngi balang banyatai halor ki kaiphon jong kijing le jurip lang ya kijaka ki badon hapdeng kijing ka Japur bala ai the regional committee Ki atli ki jilla ki lishimi ka rai bakin sa aya ka rai bakado hadin baki regional committee kin aya ki kai pot jongki ka banlong halini shuwa ka katsan tarik ukulalang kot alhajar alpawar. Day hadin kani nsala ban shimi ka lat ka babyang ban weng ya ka jinga ka Japut ka bala sateng labun snem hapdeng ka Assam bat Meghalaya. Usambut Menteri Rangba ka Meghalaya uba Prestun Tensong ulong ka jinga karan Jombar angut ki Menteri Rangba kalong ka baseso bat baro ar ki jala kan se kendo biang sa RCNAA shwa ba kinshim yakarai ka bakatu ka sarkar pedeng kala batha ye ki jala bat Union Territory bakin Kinsting nile bom sunyo ye ki jingada na ki jingpang COVID-19 namar ki jingdon uknyang jingpang Omicron ubalakta ye ki briu hakaleng ka perthei bat hakariru Secretary katanat ka koit ka kya jong ka sarkar pedeng Rajesh Bhushan ulapisha banya ek jinglong balapin kre jong ki jala ha ka baya kun ye jing pang COVID ringkat ba ka jingya chaplang ka jing aitika ha ka jingyalang balapin long lemba ka video conference hnin kasi bat ki secretary ka koit ka kya jong ki jala batru ki MD jong ka National Health Mission Ubhushan ulayaiban bat pinkan mau ye ka samtali ki la jingada ba ki jala Kidai ban le banyada na ke jingpang bakan thop ya ke jingpun kerpang ye ke yeng ke sem ni ke shinong ke balangat ha ke jingpang ke jingpates bat wat ke beshitam bat be kendo bat ki bat ru ke jingpun biang ye ke la jingsumar bat ha ke jo ko poru karukam ban bot banyada na uknyang jingpang bat ke jing aitika Hamanipur kisipai ka Assam Rifles kilala ban pinpulom ye ke jingtmu ban shalan bat pinyat bian ye ke dawai kuli WIY ki basyong dor shiklor san paulak tingka Kepertan sipai Assam Rifles ka Bahamore hapo ke jingpet jong IGAR South kala kem ye we ubriu hakapor bakadangyat pahara hakapon bat lap hado lailak sipaw jartli ki dawai kuli WIY nakamet jong Kisipai ka Assam Rifles hadin kani kila IT no yung new ubriu ringkat kidawai kuli Shakamore Police Station banle ya ka badonkam
Megalia sangut Kibrio Kidangyo Tamaya Kajingpang COVID-19 Hinen Kasngi. Dakine Kajingdon Jung Kibrio Badang Shitom Kalong Prapongut. Kidon Ru Armut Kibrio Kibilakot Hinen Kasngi, Bat Kibilakot Baro Hakajala Kilong Prapolai Hajar Arspa Kan Armut. Kanekadek All India Radio Shillong Kabuan Lam Shapi Yakukubor. Ka Institute of Bioresources and Sustainable Development IBSD Meghalaya kalapinlong yak Ethno-Pharmacology Conclave nagabanta kinusuma dawai khasi jongka Meghalaya hanin kasngi ha Henry Mer aposhilong yak ame kajingalang kabahe lapinlong hapo ka program kabadangya shaplang munta ka bioeconomy from bioresources with special reference to northeastern region of India. Ukong san hakane ka program ulalong Chief Executive Member ka Khasi Hills Autonomous District Council uba Tito Starwell Khan ubalongru Chairman jong ka Khasi Traditional Medicine Commission. Hakajingkran jong ulayathu shapang ka Khasi Hills Autonomous District Protection and Promotion of Khasi Traditional Medicine Act Arajar Khatway Kabakan tup hapo jong kaya ka Khasi Traditional Medicine Commission bat ka Khasi Traditional Medicine Institute. Ulay ro ya kajingtre jong ka IBSD banwan lami kinongdon benta na kisnong repair bat commitment bakin tre lang bat ka IBSD na kabenta banyada bat ban kenti ya kidawai kenban bapindon kam daki Khasi. Kung balay pangut kinong sumadawai kenbat kibana Khasi jantia bat rilum garo kilawan ya shimbenta haka program. Usimbut mentirang ba ka Meghalaya uba Preston Tinsong hanin kasngi ula pelat ya kakot balatho da ibadalin Kharbuli na maulai Shillong kabal ay kateng a tiara of love kaba ila jump hakachiya ko balapenlong da katata steel hakasnam arajar arpo. Habakran hakachiya lang uba Preston Tinsong ulay ro ya kajingtre shitom jong ibadalin ibawat apreng kajingduna hakidukotmet handre ilala ban penpau perthay yala kasap thokot. Ulang baka sorkar kadon berbor hasanda banyarap ban kersyanya bat ringkat bat katmat badepen kan penlong ya kecing pensutu bat pensyai syapang kecing mentoy bagi brio baduna hakidukatmet kidon hok banyo. Inam tho ibadalin Kharbuli ilaong bahagakot ila tho syapang kecing bat jingya kun bagi brio baduna hakidukatmet kimat bat yakendu hakecing bamalagasngi jongki. Ya kanikakot la banyo da kabatit online nak Amazon bat Flipkart. Kinohikai SSA kibana Lasken bat Lasken Block West Janta Hills kila penlong da ke campaign thoshiti persya ya ke sorkar jalla na ka menta ke jingbam la jongka ban pelat ya ke tulop basak teng jongki. Presiden jongka Meghalaya SSA School Association MSSA SA uba Aristotle Sirimboi ulong ba kelas dan ya ke campaign henen kasni bat kan kut hakakat santari ukulalang kot arajar arpoar. Kibai ki blok hapo Meghalaya ru ken beteng ya ke campaign hakabaleng bakane penpaw ya ke jingso persya ya ke sorkar kabale bam pateo ban pelat ya ke tulap badang sa jongki san badai. Ka MSSA SA na kapor sa kapor ke jutho sithi sa umentri ramba ba untuklar halor ke jingut jing nam jong ginohikai kibiade bat ke jing bam pelat ya ke tulap jongki. Kum shibinta jong ke India at the rate 75 Azadi ka Amrit Mahotsav ka in that Water Resources West Janta Hills District Kalapinlong ya ka jingpen ko ya ka wa mentadu hanin kaswi ha ka ba u Deputy Commissioner ka District uba Garrett LSN Dykes ulalong kongsan bal edon langru u Executive Engineer ka Water Resources Jawai uba Bikurba u SDO Water Resources Jawai ba Entareng President ka Sinjok Wahechnong Jawai uba Alan Yangte bat kiway ha ka ni ka jingpen ko ya ka wa baro kishnong jong Kasor Jawai kilawan banyashim benta. Ban penkut ya kubol sa syasin ngan pensngaw ya kimat makongsan. Ya kando Menteri Rangba ka Assam Himanta Biswa Sarma bat Menteri Rangba ka Meghalaya Konrad K Sangma banyatai halor ki kaipot jong ki jinglet jurip lang ya ki jaka badon hapadeng ke jing ya ka Japut. Betha kasokar pedeng ya ke Jalabat Union Territory bakin Ken Sting nele bomsut nyaw ya ke jingada na ke jingpang COVID-19 na mar ke jingdon uknyang jingpang Omicron.
But Pelong Institute of Bioresources and Sustainable Development Meghalaya yak Ethno-Pharmacology Conclave nakabanta kinong suma daway kasi ha Meghalaya. Katugo kubwa kalakot nak All India Radio Shillong.